Enalo dosu guduno bo sese debe mi bi mi mado dagbe mi ko dole ehwenu no kwaso si azan foto no kwa tongo gbe mi ne be inteni ngbe ho je mi sibo info gbe gan e ko ho to mi ko hen ya lobo na soro do poropo nu mi ho mi ka hen wale ta itan habudi mi atun do men jile osai wa klonu zangla da hodi oyinbo isoro te boramblo aklonu zangla litamendo yeme ya lo ni enzo atoko do yeme do azo ko pepele ko ne kana wa nugbe bo gbekuri atin be kana wa nu do nu kan bo le nu degbonda ina huzo nu kan ina si hutinu nu ewa ide e wa inu emi anu kunbo iso aklonu zangla do ko ne rote yeme ngbeta bo do ndo ti mu ko ton le yo ye ple hoja zo atole lobo le ti to be na ingbondo aklonu zangla ne yo me iso lobo do ha mi do tono mara do gbe tono mi miatundo menjele ho do mesie bi huije kasi ho do nu to metonpo no metonpo a ne kana blogbo bo gbekuli yana gbe me on topo no po fi po ira no alisai brano do hode do ile tention hode de suro mi sido ayin vi yo ho ira situ yo biji an so ma do no to abito to ya ne kana blogbo ma no se horo fi no we de lenu an dio to ba nu bo mi blo mo na do pe ton mi hode vle levoro mi si bo mi na so lobo vlon kan mi no wa ya mi blo mi de do mi na seje ko mi bio hende me mi jode ropo mi ton mi atndol men jile o tode no de jenji mi de gosi atin wa bo henu en do henu hodo bele yo keza da hodo tin bo soroti do gbe bi huime man litamento henu ho bo hota ji te zon jon huye yo ne kana agben bo so hen do pole yo no inu bo ma so gbede mi ale podo ne kana blogmo fi yo ni no meton kana no ganji aji yo ele hota ji so jon huye yo keza hodo de fune be soroti yo mi atno gbe bi hui me on de neti boro jije khe mi ton le be ti ndo men jelen me bi je hi honu khenu ji do hun e ka ro mo e yan de su ti tengbe do iso khen do poro te leon e no ho kan do vikabe e ron suren de na blogbo me bi sin la me na dagbe e ron do enion de na blogbo me bi na ya zo me ron do enion de na blogbo me bi na je nu waju je pepe mo ji bo khen na gbon fin yon me bi no do enion liwen e ka ro mo chuo de neti bo wa hwe mi nde tinye bo e nu kwiti ne ka blogbo me bi na to enion de su zan ene le bi huyo e yan borote bo e ka si hudo ma inu come fo anu kon yon e do mo fi cheka anu kon yo me bi no kan eni ho en ele bi huyo e we do lini henu do potomen bo me bi no play bo do jinja imo ni ta me do henu ho hwe de lenu hoya ke za da ho ne soro te gbongbo bi huyi me yo e do dandan bo e na si huto nu bo ne ablo gbongbo yan khero me bi huyi ji bo nu kon na si hutin bo bina ya zome me bi na si hu no khenu me bura do gbe po bana wanu bo ya e na gboko bo no ime ro poro to yo e na si hu do nu kon itame ho iso ke za da ho ne rote bo me ko ve me gbogbo me bono don do ali ne le yo bo beneto mi to me ya o to ko into bono don do apa ne ho yin o to via do mara lo abi ali un le o ye me bo Nations Unies si me le yo bi hu bi kule bo wa lo dagbe e si hu zan do khenu me bo nu kon itinye do iso khenu do poro yo ke zanda hoin bo yeme bo into nu kun le yo ya no jinja in podo to bi pa bi hu po ma to nu do nu kon bo nu nu bo ese hu so me so jinja in bo ro nai ti to me ese hu blo kha me ro po yo era nu bo khenu na do nu kon yin do mi pon be se din kaka so yi hwe aizin hwe ne bo lo meton le ka si hu le to nu kun alo pavo bo khenu le jinja in do to me hu gan le ko le gbonda yi yo ya kan enele bi hu me zon bo eso o kezeza eneo so do te gbon gbe bi hu me bere to mi ton riswon e hando enu wa eneo me an minado nu kon yi do nu kon e mi kan do yo mi na level do khenu ho devon vio e hen ho de bo da sitan e so e ran do nu to abi no o san po wan ho bi ten topo no po na tun do fi sinu me a no kan bi o huiton ze mi de vi e ra site yo ho de bo da sito yo aso to lo a hen anando nu meji no trile adio ho yin bo mi no kan bi o huiton ze me tile mi do
ilo na no pon gbekple ero ano fipo no po abi fipo to po no patentin yo in aton do po bo te do to mi to me fin bo tanda me no kare mi ka hobio me de deu do no khodo de din yo o do me ko yin wanu me de ko ho wa to re ando no me meton le ya e me de ko yin hoton meton abi ko ho abi de go je ko ho wa to re ando no me meton le ya abi hoton wa ezun abi afo de we de yo e wa ho tro lo e ra ando no me meton le ya me la ho philogènes a hwan gonu no e klon da pa me mon koton kwen bono de we ha me ro henu me podo wa klon se ali nu po eti me podo me jire do no e hodo de yo le to e no be sin menji do se ko no he agba be je ken do no to ton de su e be sin ko no ejivi to lo yo me no e no so juna bo no no fi he mo no le be na cho wo to ikaka no awa bo to e no te mo ka fi no to no a to che di e o no che di to e do yi e bodo wa we e no ahunda ha fi yo e ko e nenu je e no ko ro hobi hu do podo o fi po de jibo eno je susu ji podo nuyu e mon koton po wele no aso o fi jinja yin to po no po de bo de he afite ero susu lele no blome afo lele no de ta e lo le ko nu fi okodo o be sin hwewe bodi do hwe atan dan yo e ika bo ahwegbele yo ero mara je hwe no me ero mara do hode no me be do tu ka on ti do hoton hwe abi do hota ji de do ya do lo e ka so e ha bo so yo minister do hode vono no e ti kormi mi so si do hodi ame fi imla izankuku so mi ado do to ikun hojo hode ando le mo e ka do ran de sin ego sin mo je yan fi odo gan mo do ho to me e mo kun je ko no bi o tede finewe kan chicha e do fi po no po to tentin yo e no be ati johnson bo fi no to no a hode de yo e ro po to me to abi no me ton po bo si ho mo sin kon no do o me wa ide jin on de yo le e no blogbon sin odo ene bo no do tu e bo ho e do yo e ro do he mo da li sa he de jin on tata me we e de bo na blo mi le mi mo gbon pon yo hode do me si yo e do no me ho e do taji yo no me ton abi to me ton no ta ide so ndo so asubu no ho e wa ze we de yan ze we gbon e ro ko to ma so khule me ti le da ya on le do e zombo tata me de bo e da no do nu fi to fi no do taji yo me di to me ton le no e do taji bo he na do nu ye de jin do no to e kono be si mi de ma fo agadanu bo je aton manji o de jin do fi do taji yo afo ye ton le na de yo ndo e ma si do ho to ton abi no ton a toto si hoveri hu noto si hoveri to abi mere na do fene bona itanti de atavide na gande yonde mere na do fene danda bo ipon kaka mene no ke alo mo yi ganji bono do hode he mo de ale daliji ipon mene yo ipon de yo e on se po mene yo a le ka ti lebe ne na blogbon tanti tagan e o atavi yon ne kan blogbon fotete kan de e o blogbon le yo mo e ron do ne deji wele ti yon e na ne hojijo bo kan so itan donu ji bo no temo kaka we so na gbe to ra mo no kunje afo e do yo do gbekple do taji hoi na no tentin nu no po fi po abi no po to po abi no po do to po fi po bi huyo ne taji de so e di hon sin do e we koron ko be sin lo e je gbe yin la niji e dogbon de yo e ro yin lo de gbonde bo no da haro ta ni gbonde bo je zo fe niji je zo ro ni je fle ji do fne yo le ho ne no ho de te asiton aiton bi na gbado hun to je ze ji e mo nka cho na ke ho ye diyan na lu to me ro po diyan ka cho na do ho ye diyan e na fe gbe menu mi yen enele bi huira zon bo ho de te vi si bo ho video le na se poto ton abi no ton gbo ikun san si tu do ka tu yan be ho ero yan fun ya lo pare abi no ko do gban abi no fe zo ni ya lo pare fun yan enele bi huira zon fi yo e don se bo no hon izo no me kan ji we ikun ran mo o le na blogbon ka wo ni no me na sorote bo fi ho me ton na no hun be ja ho don no gbe abi ja ho don to gbe abi ja ho don me gon ri tanti ton yon ton abi me gon ri yo e na ho fe a le ka ti le me a me je le ne kan blogbon aji yo le e ran no do o gbekple sin alinu yo ene hon no e bo mi ba do ton bo ton toro menjele mina so lobo so okole do poropo o mi ton le mina ya pade ho mina ton toro menjele gorunda ho o so reme ho e ro assurance o sonu ton yo ye te yo ye kanu ni wa o dagbere o ni wa eni kana do fene yo no ro multi risque habitation ko igbe ti an de bo nu de bodo wa yo ye te yo ye san lo da kon din podo ni wa ya ye kana ni onpo bona si ho o ren so bele vile no kwa so mi din si an tan oro po gogbe e yin kana lo ple hojo aso atole bo so nu wa ya de eni so do asina MRH wo e rodo bo me pache nu o sunu assurance oro fene Alfred
kwe mavo etime kpodo menjire lenia wa indole yeni si huso no monkoton sorote bonu ganje oneti no toito sile bi huiro kakaro hui ton legbedeji fiti bua ko de yo do multi risk assurance so no le ena so gbe ha huzu lele mi no zo e ka imoto bono yi ganje o monkoton na bo nde bu hui no ena so gbe ha mi to lo bono si hudala men bono hen so me da kwesi ali no mono te kwa na kwesi ali ne bi huyo mon père na so din bo bi yo hui legbe hui do le mendeji me na ho alfred pe avoy kanu so no assurance etime kpodo menjire nugboe dole nu ehoro de fune din yo ekun ira pon sun tabo nka bi na do hoglodo nu mewo menji era mbloda yoji bona ya he to ito sileji do tegbe egbe bo ede so ya mono menjire e o kanje o de nu emi do kaka ho emi ton gbe ho emi ton sa do era yo do adande tin bono agbo me ajiji me e ati ma ko fe ala yi ho emi ton ji ya o zogbe horon de kana o fe bo kana o ho ri un do fili nde kana o gble o me abi nde kana o je nde bu de je do meji do kwegbe abi ho sa ko do me yo le nu mon koton le era ren so men to lo chade bo ne bi ka su bo na nko mon koton ji bo eje so ren men dia yo chaka izion le kwene le ro hiwe si men be na zon bo ndi bu eyan we bo ho mi ro kwen do me yo ye de yo ina si hu ndo te pon mi bo dalo mi de ji eme lo ho finele yo ye ho de bua me Olivia o kuono e nkan bodo kan o sonu fi be ne to etime po do menjele no e hora de fane din yo le e na dalo be ne vile bi hui we menji do ove ke kode do alile bo ove ne le de yo ne kan logbo mo sin kan le do ezon bo e so no mo ko ton we bonu e na si hubleun bo no dalo o to ito sile do awe home sin o we nu de jin tori so hweto e nkan ro po lo mo fane etime po do menjele no gbo e do no e hora de din yo e ro do eyon la po lebi le yon kan ro kan lebi hui ekunde mi de po do eno ada yi bo to no agba me eno ada yi bo awe no aho bo ho me ton no mu eno ada yi bo zoro jinu eno ada yi bo zogbe no wa da bo nde no bo me do ali enion eno ada yi bo ajono jeme bo eno le aye fasun bo tajo me abi fasun me ganu bo inu simi sibe eno ada yi bo awe gege no ho me do kaka ho me ton we ho me ton sa no ne le ho nu jenwe yo do otito me e horo de din do e multi risk habitation yo e sunu sorote yo do erote no me bide tin do esi huwanu bo jako khoyale era yon de sutite ngbin ma sino leno eyo e wa do to me ti me podo me jire no horo de din le eno yan le sutite ngbe me bo no gbo me nu gbo le khwegbe bo ko e na pon bo bo so bo blo nu do na ke wan bi bo be ozun do me de ji yo eno ngbe taka izen ewe pon ene ka so nu gbodi bo soro fune bo no ide je alo do me dio do nu dagbe de so de je mi le mi ho alo na anja ahansu yon ne le ultime po do me jire no do de ole nu gbode su tite ngbe lo le ija ko kha ipo taka izen ewe pon ene nu dagbe ne bo na tere kweto e ho to sa tan de wu egbo yo ara asunu fidemi kare adio sunu assurance e multi risk habitation yo ena kweton lo bona dalo we lo be son kaka lo bo so o ehun di dasin lerote bo aija ko khoe bo da ehun ne jenwe asere do ajo gege bledu kwe gege bo ero mebi hui dadi wo ndagbere metelemi Milango sin ali enionji bona wa klono zangla e hondon bi be no sin o hoji ni klono zangla de time bo sorote no alon lienzo atole kodo yeme kovedo azahwe pepele bi hui kodo benen to mi to fin bo e kana uple hoja zo atole bo blo o no mo koto no e hora de fane di yo o e kana yo mi atu itoro menjele mera ho umaya musa e we di be kanu saebo o aklono zangla o dokpo bo sorote no alon lienzo atole kodo yeme do azahwe klekle benen to mi to fie malin tamendo nyon wa iton le do e ponu kaka me la ho etime podo menjele alon liezo atole podo e me da zo kwekele po le nugbo le eno akwezi kana li toro to me yo ye lo mo ye no po boro ofunjo de me e karo mo cho iro verse o veta di eno menjele me le kuno de boro dala iro akwezi ale nu ne kana blogbo nu kon e kana tini be am ko wa zo iton enu kon e we yin son bo yin tan bo so aklono zangla enion sorote bo nu no zon ta won eno menjele do me de tete kondo tito me yade ade de leo ne kana blogbon bona ta so gben do no wa eji bo me bi kwina tun eni inde ne kana lugwa khio dio e dan si humu ali bo no yin wa ito na so dia he me bi na tun hon enele bi kwi wezon bo sai bo ero jijo bona si ho ba sin konu no enele no yin ta ji bero na blood aklon zangla me no yin do no yin bo yin me ya gbonzen bo yin no town do apa enele kwele do alon liaison sin apa hwe ya azo hwe ri wo ka yin kon sin apa hwe ya e dan blood no mo koton bo no yin do no yin dio
ene kana blugon no kon kana tin me do akwe no bara zo hwe si alenu ne kana blugon akwezi ka me tora lido ne kana blugon bo no kwiti wa din so bo so azo me tora bo ajoda bo no kon itinyo era blo enele bi hwi o sai do ko ene sin odonwa era jinje imona so hota de letin bo na gbidi kora bo na tin me don yemi alo lienzo ko da zo hwe kan temetele ko do jin yan wa iton le na blo fo ateton bo no eno wa temetele be bi na ton lobo wa pon deji kan wa ri we na blo mo koton bo agbon ido podo horon ido horon ido bo si hu lo gba mo de ndin ton po le na tun ene gudo ajo gegetin bo na so lo do me ton pevo e yan lo lienzo ato bo ata we na blo na me yan zo hwe gan bo ka wuli bo na zo ton ta bo blo na do o kuda o na unin me bo ka yan zo hwe bro to mi to fi bo yin to nu kun sin agbasa lo pare bo na da lo lienzo ato abi azo ato me do azo hwe gan teme ne le yo e na do unton me ne le bi hwe deji azo dagbe wa ton pevo ka wuli bo na zo ton e do taji yo me no blo be no hwe se ganji ne le bi hwe yo e na yin ko lo bo pon o fine deji hon azo gegerote be na wa do aklo san kula do po e yin sa buton sin o dono bo mera ho e dozo gbeji bolobo do 33 mera ho o maya musa e nkan lobo time honu hoja zo ato e wa fine o temetemele mi do ton bo se yo mi je o mi steda bo eni ode suo e do po lobo do dindin wene mina lekoa gwasafi lobo na do hode vo mina do mi yo enei lonji lon fon kansin o hone mi atun do menjile o benevi yonu le yo yimado bolu e yan foso ho ya e me yonu e makoro kwe ko ale me bo ye hode wo lo lekoa okuton bo fian isan bo obobo de nu ye me amazoro yona goji enele makoro o kwe ko ale yo ye hoka bo din tolo bona si hui o fi e no yo do polo yo hu do zo so meton bona ho bolo afoso ho da hode numo koton sin do me ye ho ngbe yo o ho lo me dinwe bu ka yin zo so meton bo ajo e do gbe ho do to me yo ajo sin ye ne mo mi de ne numo koton ina ho yo e ko da ko do me a yin do be ne to mi ton ka ito me ton bona ho bolo mi po e ka ro gbe ta ro po me na no bona ho bolo do ton e ko da ko do o numo koton bo e da ko do gudu e be ne to mi ton dion e mo e de ro gbe ta nu koton e yo a e me gbe ta ni me dion mi amono je to e me ro na ho de be yin polo ni yo e de me mi amono benjile Messi sin to opo ipo ina ho mi amono benjile Argentine sin to opo ipo ina ho bolo ro fun ina wa jije e playe sin o fi ko du ji sin Côte d'Ivoire de ka wa to mi to ti o e ton ro polo yan podo ijije me yo awa jije po apapa eni po ina don e dun lobo ye eni o de su ho gbero ton ina yin hi ho to azantete ko e kana ho bolo ne kana ngwan ji yo mi ale ko arun wa mi ton de vo me yo mi na hen o tuntun nu mi hun benevile yo e du ji bodo nu kon ido apa eni yo hwe mina yi hore vo jiri mi fi o yin o hweho mi atun toro majire netin bo isa gbegbegbon won do mo yade mi toleji benole sin o yonde do no bo flo mi do glo na mi de so den ya me tile ho ne o maro hwegun ho ne o din o no kwaso mi de sin afan foto mi do gudo wa yi mi atun le hunu sin hweho itonu ye me itian loji o temetemele e kan hobi o roporopo iton ye be izen e kan hobi o yibi son o hobodo benjile no esi o wedo emi wedio emi kuntun pon gbede pon me wo yan ko do ton gbogbe wo do le alovije mi ando zo benji mi ku mo dora o gbede pon o ho itan diyan eso ndenu pe lobo susedo onu kan lo nu mo ko ton ma tun le epewe jeria e wa kan lobo legbon de jinwe mi si o mi na do mi do mi do nu wa mi ton me do benjile me o to pon la vigan o go ku ton me la ho o Samuel Akindes Adekambi et tu ala jiton podo mede ko matwa e ho me intenengbe no kwaso sin azan foto no kwatan go gbedin yo e hunu sin ho ho ton do create sin azin kan jiton no e ho do me la ho e de temete do meje la zo izon me yo e wa ka bo aton jeji yo e gbe lo yan po do ton me ho sin ho me toton no Lilian Amonso e o je hundo taton do ho mo koton sin o do no me la ho dion ho ton e le sedo o aido son sin azan nous comptons gbeton ye ko lobo dogbon de jewen yan mi na so lobo le so o khole mi do nu wa mi ton le e la chere mi eni jije mi na fodo ko lo ko ta lo ko je nu e je do mi sile yo ko do mi silo kamizo mi no wa ne o ko de vonu so ko na je mi si mo na fon gbigan le yo so ye na ho aklon gbedo to ma wa mi ale pese ami ko do toro me